Bi ko mo na maso. Anda di sini lagi kone seru kan itu asal mau ya kone standar itu mungkin kan itu bentuknya ubawan yang aku kau deh ujian kau ya kan itu jadi ya dan itu iya ada kau orang orang jual di debu nih di mana mau jadi apa sih kalau itu kalau mau ya kan itu ya ada sesuatu orang orang jual lagi di mana apa sih yang mau nak apa dah doa nak lepas mau dua nama suara mereka nampak jadi leu amonelan kahang mau ada dua orang cuma karena juga orang dah kita pakai lagi era soko mahang ramona kita ada kota ada orang orang jual di nelang era putih ni era batu orang bayar kau ada tanah ante dia itu sendiri mengurus suara batu orang bayar dia angang wajib kita komen lagi mau pergi lewat apa itu pun ini pergi mau lewat ada kita mau pergi jual ya balik na dan itu yang anjuran lalu na mengurus batu apa ada cerita mengau hati saya itu mau ikut kalau sama dia nama saya mau pergi bersuara ya rawon tahu kan ada dia mau lagi dia asing anjuran itu na dia kan ada memang memang yang sama ya itu dia jadi kira kali mana satu saya kira sama kalian bahas aja suka lagi yang ada lagi kemudian jual tanggal orang bulan orang jual ada kalau misalnya alat ya dia apa yang kita malah jadi jual untuk kulit apa ini nah untuk kau cara jual kalau mau ni lah kita boleh kita coba muhawa waktu tu eksplorasi di jalan jalan jadi jual era ya ada molo lina de ujian kalau na uri jalan itu ke dah tu kan pun kasero ba la batu ala tega Oslo mangka pun tidak pernah menguji tidak pernah sama ada uri waktu lah harus oh ya sudah dari mana juga ada unsur kamu ya aku dia kata dia foto ini ada bunuh bawa na saya para buana na kamu harus di mana meme jual lu sopo merah udah penting mau jual batu jual lu karena kalau lo pada tubuh aku kira butuh kapan jadi butuh kara lewat dua hari nolak tega, lewat lewat alun kamu ni lah lewat apa? Dia cuma itu amat dan dia cuma semua ngali pun. Siapa lagi bawa na? Kau mau kau itu awak tu cakapnya ni kaji ini. Ya aku boleh awak tu boleh cakap ini lewat ujian awak harus bawa na bata sulit kita. Boleh jauh sini dah bawa. Pero cakap itu awak jikun ka kalau antara lo nanti banyak juga siapa, mereka tidak tahu ada posisi yang jalan aja ada. Na kau tu soalnya teu siapa yang ori ha usul kau kota karamu ha wa RFP ha una buto una lita bine nziki bona marandra mona jole bibling ikan kile tata moleno la ditotsa tsa RFP mo ke bona lebitso la ha o le hlelo na ti Nada kulturo, mereka cuma berlalu siapa. Jadi mereka kulturo ada
parlamentin mane ka ba hawa e tuwa ba su action party kere ka holo ya puso e dire ke RSP meta ba yi ke tere dare bona ka ba ku o se au se ta ono ya bona o be e ta ha le yoro ka ba dire ba dire ba ke ha meta ba na a ji su ka yo na ba ke dire dare bona ya botho o na batho ha isu wa teka o mongodi wa batho wa la teka a no lo falle di gore ang kutse ka pa kutse le botho ka ga batho wa la teka a be a ke te me mo yena i wan tsina a e ba tsa marang le ona taba e re ka ba kutse le botho o no lo falle di gore o ile sine sho te wa tsina se ba tsa marang ka se tlo ka mo tlo mo go wala ha le wa go ba na le tlhoko e go lo ni ka le ke ba itwa ke tsena ga lo na a ya a mo hela go go ta fela bona ya le bo mo bona bo ke le se tota DAC se le tanga go tore muso ke le ka go ya muso yo ga di ke ka go ya muso na e go ya se la ya bona ka bo mai itwa bona a o se le da mo ro ka mo ya ke ka go ya bona na le se da ba mo ya se lo ke ja go ya da ke mai itwa bona a o ke sa ba ntse ga go tsena ga lona na tlabe re fosa karolo e nngwe ya VAP kapa ditho tse ding tsa VAP di hle di kgama le mmuso ha tse ding tsona di emeletsang ya tje ka ha ke utlumeta pele le ena bua le mongodi ya ngoletseng lengolo ga tje ka nnete re hle re ikhutse ona ha re sa sebetsa le mmuso ha re sa shebela nqa ile nngwe ha re sa bona mmoho cosa è una della nostre a ricevere moga anche da stava da ma io non so come da te quasi una mai cosa se vede muore molto cane che sarà io va su tua che va che sarà una questi di me o canna wa della era kana go mo so la come siamo tornati se ka di che tornate così di da voi canna in chiava ka ta wena mo sa ile mo wa na ile sa ho kai e ka nna ba bona ba le ba ile sa ka se tio sa ho be ba ba thuti sa bo to ka ga parlamente ha ba le ba e ka ta ba ile ba ile ya le fu ka mo ba ile ka te e ka nna ba ke twa ile senga ko pa le ba ile mo na mangolo a sa fa se tha ke nana ko te ke sa ki tem ile na nya ba ile pure le jo ye ke pa ya le ke ne te da ha ya ba le ba ma shi dira to to se no buri mo twa se forse ya bo mo di ga le batho ba ha a i din da ba da e so ran na yo wa da ka yin din da yo na e ba no lo fa de ko be ha e ba ona su ni ba ki e ko ta lu na de din ka na di ya la ka e ba ku da da ti sa no mo de bo na be ma de ba nge he le ya le ba da yo ba ku di sa bu ti mo te ti wa lu ki de mo te do ta ba ka ona ti ba no na ya le na ji ba ju in da da su la e no che va a venire a essere utile a essere ma il primo se il uomo se ha oro va a sua terra che va a che la vai tu a se ciava a va a se da lenna che va a ore uomo morire no va a sua terra ta ha tu nei di mo va ora so ka la utile ka oro ya buona ya che se io tu amo na ya te ta ha che so fa di più na aiuto se te la ka buona ona da se da guango ya te dai mo na a sa in ha tu le vai andati kana te kama o beileng ka tere ka le bua kana kwa ha o ka le bakala nako fela re tle re la go nna ditaba re tla qoka le yena ha re gutla mona mongodi wa peka re utlwa rona ena di be jwang
tla eo ba eso re matelang ho yona kapa eo re tlo tla re tsohla ka jeno kapa ha le nako ena e re dumella tjena le mema ke re tlo mamela tabena hantle ho tlo rena mohlomong re tla itlwisa ka tsela ya mofuta ofeng moga wa diketso BAP o ngoletse mo parlamente wa yona wa peka tello ke peka number 17 tello ke bane ho itlhalosana ke ho baneng a hlahana thatamong la ditho tsa thalabodiba ya ntlafatso ya moruo le batweng le boletsweng ho abileng a ngollwa lengolo la kamohelo ka hara lebatowa ke mongodi wa lona Lebuso Mosuwane e re a tjena ke batle mongodi kakaretso wa BAP re tlo tlabisana nda tele polisa mapane ho di maditaba tsena ngwana masopa ke a tshepa zo bile utlile le na gore tla bua le yena ntate re tla motlale na le ba kutwane re a wa mola na ona tsitsitha ikaka o fatshe tjena bua fatshe ke a tshepa ka ntle ka kwala batla njwetsa le ba American ngane ke utlwa ka ga kwala ke tsebe ka mane ka mo Africa radio television na batla utlwa empa he batla ntaela gore kapa ba ntlalela gore ela ihlile re ya mo utlwa ntate ke a gola taba e hleng seng le gore ke na se re utlwile gore ka nnete ihlileng hona le lengolo kapa ihle a go re netefaletse gore lengolo leo lengolotse mongodi monghadikibane le reng a itlhalose jwa se ke hlakolotse ke ihlalositse kapa ke ntse selelekela na ihle ke la haeno na kapa ke lengolo le tswang ofising ya heno Ian. le la hlokomela jwang ntate ne le la hlokomela jwang hore a tla ketetse le mo le tsogela o hlale thata mo la thalabodiba ya moruo ntate taba ya ntate ha e ka ba e hle ke nnete ya taba e reng molao o reng ha
e ka ba e hlewile ka thala bodibeng eo ya moruo ka moo. re tla fumana moeletsi le botsweletsi ba molao ne se ke tshwe ke re bobebe ba yona kapa ho teba ha yona ka parlamente ka ha ebe ke mo parlamente jalo ka ho tshoko go ihle hore ke mo parlamente e re ntabe hore a ka hlaha ka lekgotleng le wa hlaha se le ka lekgotleng le la le leng ka nqa ela ka hara parlamente ka mo e re ntabe re na le kgang ya tsela eo ho buang molao ka tsela e fapaneng ke motsamaisi wa dipuisano mola rona re ithuta le ka ha ke se setlhopha sa mokgwa wa haeso wa ka le ke lokela hore ke shebe ba bonana wa lokela rona e le jwale o lema ka dikgomo tsa diedi a se a sa leme tshimo ya diedi na o santsana le tshimong ya mokgwa wa haeso le hore ha eba ha o jwalo ke ka ba toka le ho nepahala hore mokgwa wa haeso o be le molemi hobane jwale a mo habedi e ka ba taba e nngwe e dira yana ne ke hala ke bobebe ba yona mme taba ena e ka mona ha go ka gopola le ba mamedi mona ba tsala le hore ke go di ba go hore ke ra ba mona ntho eo bona re la bala ke go tsela tsa ha bona tshware ha di tlo latela molao wa ditshelle ka hara neolwane ya molao jwale re tataisanong jwalo jwale ha di tswa di ya lekgele di re bakela bothata bo le bo re ileng ra lla ka bona ka hore mekga eno e bonahala e tloela taba tsa yona jwale e kgomela ka ho jwale e tleng ho ke ditanaga jwale ha eba ba ya mekgele re tle re arwaneng re kgaole mathama re tsebe hore ba itse jwale e re ha ba le pele moo ba yang jwale tsa teng ha di reane re tle re itlhotlholle ho tsona re be le moedi hodima setlhopha rona hore setho sena ke sa mokgwa wane ga se sa mokgwa ona mme ha o sana moo re ikamahanyang le sona o tla gopola hore re ile ra tlhoboha ba bang ba kenyeletsang mongodi wa lekala le leholo mongodi e moholo wa lekala le la matla re dira mohlomong hobane ha o qala ho ba le batho bo seng o sa tsebe hore na ba laolwa ke mokgaofe ba sebeletsa eng ba nka thumo le matla kae a ho etsa dintho tse mmakatsang tseo di re hlahisang dijong le mokga ebile re na le kgang di ditaba tsa mofuta o jwalo jwale dibolele hore re hle re arwaneng re tsebe hore yane o a bankane ga se wa ka kwano ke a ikwa tabena ntateng fela jwale re na le tabane ya marangrang hore tabena ya marangrang ka nako ngwe batho ba ba sebedisa mpe o ka tloha fumana ho ehlile bana le tabena o tseba marangrang haholo ana di-computer ana o fumana hore ba ka etsa sa mokana e ka ditaba tseno ke tsa nnete athe ka nako ngwe a se tsa nnete re tla utlwa ditlhalosong ba hae fela ntho sa tsebe le hore le rona re ka iketsetsa dipatlisiso hodima yona hobane ho go lebeletseng ke karabo ya hae kore e tla re kgodisa e tla bonahala e le karabo e ngotsweng ka moya wa nnete hore patalo ka ha go le jona nna ditaba tsa ka ke tsela ka mokgodileng ka teng empa ke tle re le gore re tle re le mo motho a kopatele ha re hopoleng hore ditaba tsena di tla ka poteng ditaba tse ngata tseo mohlomong ke ka tsena ho tsona hobane di tla ba di ekeletsa pele ditaba fela re ne re bo hlatse mohudi o ele jwale re tsebe ho bona hore na hantle ntsena taba na ke seo batho ba ka belaelang hore ke sona kapa rona re ka tla belaelang hore ke sona hore e ka tloha ya ba jwale kgale a ile jwale ba taba tsena ke re re a kgalema a se re kgalemella lebeya jwale re bala re ile le kgobara ho dimo mona a ke ha re sana ke yena ka nnete ho hlake ha o le jwalo ke tsebe hore ya ba nnete
ditaba tsane tsa rona tsa hore o papa kgalemo ka nnete ha itokolotse papa kgalemo eno ka ho ya mokgeng hobane motho o tswa mokgeng ka mekgwa e medi fela ke mokgwa hore yena a lokolle ke mokgwa ka bona ka ho mo leleka kapo yena ditokolle ka ho etsa qeto ya hore o sa ikamahanya le mokgwa ono mme ya tlaka hore tokelo eno ke ya mantlha ya botho eo ebile e sebeleditsweng ke molao wa motheo wa naha ena ke ba ananela ha e le jalo jale re ne re ka ha ditaba tsena di tatase ke ditaba tse ngata ebile re na le nalane e telele ho hlaha morao kwana le mapalamente a rona ha o ke ratang hore a laolehe e be ditlhokakomiti eno ya palamente e tsamaiswang ka molao latela molao wa rona wa motheo a sa komiti e kgolo ya phethahatso hobane ke yona fela e tsamaiswang mona Hey, ntate. Hey, ngwana Masopa? Ha ona potso di mataba tsena. Na hona le ntlha engwe o ka batlang hore o e hapelle e le ho hlakisa ka bona o tshorisa taba tsona tse re buang ka tsona nanong le la tsetseta. Pele re ya rwana. Ha ke tseng ka hata hore ke dinela ke le mo ya ka ena ho ya bobane ke mo ya ka o o ke ri tlhalose re tla di tsala rona ke ba eng ka go tsisa eng ka go rona ke di mo go ke ba tsana ka mo ka mo tsana ke mo ya ka o go go no ya re bana go le ya la ya tlhalose go la tsaya le mo re le mo go tsana ke tsaya re ya mo ga ka taba tsena a go re a pele ka taba tsena ke ka go sa le ke fela go la tlhalose eo a tlang ho re fa yona ha e le la plano le ke gore a ntse a re ka rabo e le ho hora ya plano la le plano le la ha e fa sa le go fita le hore ke le mo bona ya ke tsika re ba ditwa mangata a ditaba ke tsena ba ke re tselang le bona le ho pula go le ka na le ke tsaya ba ba empa re tsika re ya ka mo re ka 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 tsika ke ba itiko ka go bopa ditaba tse re sa tsebeng go fitela re ithuta le re itseletsa la karabo ya hae eo re gopolang hore ke ho tla etsana haeba a santsane a rata hore re ne re dipuisano mmoho ya teng empa seo ka ratang ho utlwa jwalo ka ha ke mongodi wa lebaka la tota o tla fumanea mohleng ola o mong ka nnete ke ka ba ditaba tseo re di ananelang haholo tseo re thabelang ho utlwa tse re ka tlollang le ka nnete re tla dula re lebile tsone ya thutana Nate re lebile go menahane hle moro wa ka re lebile nako ya hao Ona Masopa ke fe mamedi nako ke 20 a metsotso ka mora hora ya bo robongwe le ha nako le tshina tle ke re mathe ka lebelo ngwana Masopa re tle tabeng ena re santsa re itlwa tshena ke hle re batle tabela hantle ho mo ga ditaba ntate ke bane gona eng le hle o fela fumana mangolo le ena ka mogotso tshwana ona lane le hlahan le bontsha hore a ka nete le na le ntate ba kutona buang ka lona ona lane le hlahan ngwana Masopa le bontsha hore a ka ntle ya a mona ka mogatlona ka moga ga mogona wa RFP ka mona ibile hona le mamemelwang teng ile go tloa mona se molao ke le ngolo le ngotsweng ke mongodi jwela ka ha se ke ile ga o hlalosetsa a go molate nna ke bana tle go utlwe how long Basotho how long Africa how long ke ya tsepa re ntse re utlwana ka maqhubung ka mono ho hle ka mo le mametseng le lona teng ke a bona ka mo Africa Radio Television ka mona se ke bona bo Dimpho David Malebo ke se ke bona bo Bafokeng Tshepang ke moilwa bo mahapi ya mametseng a ka tuthinda mpa ke kamane ha ke le bone tumela ka ke le bone ka mono o dimedise morena kwa ba ka mo ke ntse ke ba bona go Taelo Rasman le Twaba le yena ka nete o wa Madume ke bona bo Tibello Mosamo le yena o origine ka tsebe ke a le shebile ka mono he bongata bona bana le ntseng le mametseng a re tloela pele ngwana Masopa ke tlo rena jwale o tla le moiti wa rona o reng ke re tleta bentsena hantle ge di utlwisise mme le mema hore a tlo mamedisana taba ena hantle ke re ha o kena ho yona o boile wa itlwa hantle o boile wa itlwa hantle metsotsonyana eng mashwabile na le motsolo mo fela ka bra hora ya borobong
sentse re tlo thusetsa ho ya hakweng a nna ditaba mane e re tle go tle ka pele nako e tle se ka ya go tla ngwana Masopa di go mo ngwana Masopa Anda di sini lagi konek seru dan itu ada mau ya konek standar itu mungkin karena itu bentuknya ubahan dengan apa kau deh ujian kau ya tadi sudah tahu ya dan itu ya ada kau orang orang itu jual di depan di mana mau jadi apa sih kalau itu kalau mau ya orang itu ya ada sesuatu orang orang itu lagi di mana apa sih yang mau nak apa yang ada mana? Lepas mau dua nama suara mereka, nampak jadi leu amonelan kahang mau ada dua orang cuma. Karena juga orang dah kita pakai lagi era soko mahang ramona, kita ada kota ada orang orang jual di nelang era putri ni era batu orang bayar kalah. Ada sana kan segi ai kalau sendiri mengurus wala batu wala peka. Dia angang wajib kita komen lagi mau kita buat. Tapi kita pun mesti kita mau buat ada kita mau jual. Ya balik na dan itu yang anjuran lalu na mengurus wala batu wala ada kita mengau. Hati saya ini mau kalau sama dia nama saya mesti kita ya rawon tahu kan ada di rumah lagi dia asing asing dari mana dia kan ada memang memang yang sama ya itu kecewa jadi kira kali mana tapi saya kira sama kalian bahas ada suka lagi yang ada lagi kemudian jual Angolo ana buon ana lo di ana da lo sono ala ya ya ama che un po' non da che si va no so o con la da ina la o se cosa ha singolo canale uno di là che vuole che se cosa mohawa va su action party di che la grande di loro era ya ada mola lena de ujian kalona uri ke dela itu ke dah atau kau kasero ba la batu wala pega posto mangka polisi ka pada menguji ka pada sama de uri waktu lah harfa oh ya sudah dari nayo ka ada uji dulu kamu ya aku kira kata dia foto di mana pun bawa na saya para bona na sama kalau di mana meme jual lo so pada orang penting mau jual jual karena orang orang pada kubur aku kira mau kapan jadi mau kara lepas tu hari nak teka lepas lepas orang alun kamu ni lepas apa thì cái bài chụp mà đến tại thì cái một số mong anh chụp giờ phải bài chụp bao na cả một một cái số mà nó chụp cho nhà này cái gì thì cái bộ về là nó chụp body kiểu thì mình là bây giờ là khác sao vậy bộ na bà ta suy nghĩ bộ điều thì là bộ cái rồi cái bài chụp ao gì cũng cả loạn thang là bộ nó cái bài chụp sao vậy mấy hạt gì cả các bạn có thể vậy thì na ka o tsho lo ntate o tia o hlapanya hore ha o so ka o kokota ka ga moga wa RFP ha ona botho ona le tabeng ntse ke bona marangrang mona jwale bibleng e kang ke le thata moleno la ditho tsa RFP mo ke bona le bitso la ha o le hlahella hona teng ada senti itu orang
ka kutlo le ka timbero yo ya ka ke sebetsa ka kutlo ya ka parlamente mane ka bo ga wa e twa ba Super Action Party ke le ka go ya puso e dire ke RFP meta ba ke sebetsa le bona ka maikutlo otlhe a o tsheetsa pono ya bona gore e phethagale yo ka ba ntse ba etsa ba sebele ka batsoane mme taba ena a di dihlong ka yona gore ke sebetsa le bona ena ya botho bona ba batho ga ese wa tseka mo mongodi wa batho wa tseka a nolofalletseng ke gore ang kutse ka pa kutse botho ka ga batho wa tseka a be a nketse memo ena e bantseng a e batisa marangrang le ona taba e fela gore ka ba kutse botho o nolofalletse go re o ntile sene short se wa ntse ga se batisa marangrang ka se tsoga go mohlomong go bona ga le wa go bana le tlhoko e golo go nna ka le ke ba itwa ke tsena ga lona a o ya amohela go tlosa tsa fela gona ya le boimo bona bo ke le se tlosa DAC se se le tsana go tsore mmuso ke le ka go ya mmuso yo ga di ke ka go ya mmuso na ile go ya tele la ya bona ka bona itwa ya bona a o se le tsa mo ka mo ya ke ka go ya bona na le go se le tsa mo ya tele go ke ga go tsenya na date ke maikutlo a bona a o ke sa rwanteng a go sena ga lona e le bo a bidano bo ba na tla be re fosa ka go lo engwe ya VIP kapa ditho tse ding tsa VIP di hle di ga ba le mmuso ha tse ding tsona di emeletse ka nyana tje ka ha ke utlumeta pele le ena bua le mongodi ya ngoletse ngolo ga tje ka nnete re hle re ikhutse ona ha re sa sebetsa le mmuso ha re sa shebela nqa ile ngwa re sa bona mmo ke ba futu ba itse ba gore cosa ya una della televisione a ricevere moga anche da stava da ma io vado su Roma e da te quali una mai più se vede muore molto cane che sarà io va su tua che ma che camayana questi di me o ganna wa della era kana go mo ora in cui siamo tornati se ka che tornate così di da voi ganna in chiava ka ta wena motho o sa ile mo wa ile sa ho kae e ka nna ba bona ba le ba ise ditsa ka se seo sa hore ba ba tlhodisa botšišo ka hara parlamente ha ba le ba etsa taba ene ba entseng ya lefofu ka mokgwa ba etsa ka teng e ka nna ba ke ba entseng ka kopane ba ile mona mangolo a sa ba se thatenana go ke sa ke tsentse ka nna ba ile pulele tso re etsitse empa ya le ke ne ke le ha ya ba le ba shebile go so tseno ruri motho a se position ya bomodi ka hara le batho ba ha a itse ka ba tsere e tshwanang le yo wa ka dintseng ka yona e ba o no lo falletse go re ha e ba ona susumetsa ke go tla lona teng ka hara BC ya la utlwa e ba go ba tla tirisa no mo le bona gore ba te ba ngehelle ya le ba tla yo go ba o khotisa botšo mo tsere wa lo ke go tsere do taba ka ona ke ba tsona tsena ya le nna ke ba go enka ka tsela eno ke ba tla enka ka tsela eo ke reng a ka ne tsere ba e mo tsere di mo tle ha holo ba tswana ba e tswa tseka ke ba tla ke nkele ba ikutlwa se tshaba a o ba tla tsere tsa le nna ke ba tla o le wa mo di eno wa ba tswa tseka ka ha tsere ra e mo ga bona o tsoka hala o dire ka go ya bona ya le ke te go twa bona go ya pele ka ha ke te ke so ba di ona jwale ke te ka bona ona ga se tsa jwang go ya pele ha ile mona a sa ba ntse ga tsere ba a ndate kana te ka mo o beileng ka tere ka le bua kana kwa ha o ka le bakala nako fela re tlere ha kwena ditaba re tla qoka le yena ha re gutla mona mongodi wa peka re utlwa rona ena di be jwa ngwana masopa wa tla gutla ngwana masopa re tla gutla tla go tshwara nyane fela serameta o sana le taba ya ilokisang ebile matsitsong hantle ke batla tsebo fa ditaba di nepaetse
teng le di-transaction tsa hao di tlameha ho potlaka jwalo fela. Andate ska ba wa ncheat chinchina ya shota kapa ha tso balala brother o la mazaza sestere tjhelete ena ha e shoti ebile bona ho file ngata tsisa. okay bagato try o ntse phusha hasile ya hao ka cash empa o etsa tsohle ka ecocash wa patala di-bills, school fees, wa reka airtime, o romela kapa amohela tjhelete ho tswa ka ntle le ka hare ho naha moo le Standard Lesotho Bank jwalo-jwalo, all from the palm of your hand. It's not just easy, it's the future of hassle-free transactions. Hopola he, skip by cash, rely on ecocash, nolofatsa bophelo ba hao. Romela WhatsApp ho 66100 100 bakeng sa ditlhakisetso. O ka ba download the ecocash app hona jwale. eConnect, inspired to change your world. mona di tla ditlo tsa le shafatso ba kena sa kala fa ba tlo di phofolo mafuna ka ntle le ka hare ha mmele go phekola asthma thibela botshepa le lona tsa ba ine bang ke tloa ya le sana sana. Momamedi ke o dumedisa ka lebitso la morena le mopholosi wa rona Jesu Kriste. Ditaba ho Africa FM o di ballwa ke Segametau ke di simolla ka ho balla bahashana ba tsona. BAP e re kibane MP a itlhalosena ke ho baneng a hlaha lethathamong la RFP le batweng la peka. Baitshukudi le baahi ba Maseru e toropong ba re mmuso o kgetha Nkukapere. Le polisa la Hlotse le emetseng nyewe ya boshodu le tjhankaneng ya Leribe. Ditaba ka botlalo. Mokga wa diketso BAP o ngolletse mo parlamente wa yona wa peka Tello Kibane o itlhalosana ke hobaneng a hlaha lethathamong la ditho tsa Thalabodiba ya ntlafatso ya moruo le batweng le boletsweng ho abileng a ngollwa lengolo la kamohelo ka hara lebatowa ke mongodi wa lona Leboso Mosuane. Monghadi le polisa Makutwane ditabeng tsena o re ba lebelletse karabo ka la bohlano la ha kgwedi ya Augusete ena le letsatsi e tswa Kibane mokga o ntse o disitse boitshwaro ba hae mme ka mora boitlhaloso ba hae ba tla tlosa leotong. Puisano le Phutsalatswa Kibane o itse ditaba tsa ho tshelela ka ho RFP ke pepe e reretsweng ho senya dikamano tsa hae le BAP hore a tle a qetelle a hlothile bo parlamente ke Mafubeng o re o hakanya hore ma RFP mohlomong a kgahlilwe ke ho sebetsa le yena ha elellwa hore o le behelletswe ka thoko ho mokga empa ha se setho sa yona le hoja parlamenteng a ba tshehetsa. Kibane ke e mong wa maparlamente a behelletsweng ka thoko BAP ka lebaka la boitshwaro ho tlaleha morao hlalele hlephe. Molekane wa Mofuma Parankwe Maha o re molekane wa hae o mo phetetse ditaba tse bodutu tse mo etsahalletseng ha esale e ba le sole mme a di etswa ke e montladi ka modi mme tsena o di buile ka lekgotleng le phahameng la Lesotho ka la boraro la beke ena ka pela moahlodi Charles Hungwe a tataiswa ke motjhotjhisi Phoko. Mampha Nyamahau o re molekane wa hae o ne a mo phetele hore ha a ntse a ikwetlisetsa ho ba lesole o ne a fumane mantswe a tswang ho masole a mang hore bosoleng ha se sebakeng sa barutehi mme taba ya ho ikwetlisa ha hae ya mosulafalla o re molekane a elepele hore ka le leng la matsatsi a le parading le masole a mang tladika modi a motla ka ho ka nthupa le ho mo jwetsa hore a keke a dula sesoleng ha tlonolofallwa ho fihlela a kgutlela sepiti. Ditaba tsena di tla tswela pele ka labone la beke ena ho tlaleha Mathabo Chobokwane. Baitsukudi le baahi ba mo lefapha la ditsela le ntseng le ntlafatsa mebila ho tloha ka hara toropo ya Maseru ho ya tswa Roma mathuleng a sekolo se seholo sa setjhaba ba re lefapha le kgetha Nkukapere ha le heletsa le ho hleka meaho e le reng
e nametse ka hara setsha sa tsela ba re tikolohong ya lekgalwane le borokgwaneng ka borwa ba toropo ya Maseru ho na le meaho e meholohadi e lefapha le gakanyeditseng yona ha majarete a mang a ya shebile fela le hakwela ditaba le sa letetse ho utlwa boitlhaloso ba lefapha hodima ditaba tsena ka ha Phala Nosizolo Matela a tshepisitse ho kgutlela ho lona hang a se a hokahane le ba ikarabellang ho tlaleha Serametau o mametse phera ya Phutsalatso Afrika Phutsalatso ya modimo thulare ya setjhaba ka setjhaba mo Afrika FM ya maobane ya kajeno ya usane le ya ka mosom e fumaneha ka moya ka marangrang le ka mohala mo Phutsalatsi wa mo Afrika FM bothabothe monghadi Tshitshanyane Teanye o entse rata wa heno ho mohlolohadi wa Maseru East ha mmabathwana Maseru ka ho mo rekela dia ka maleng ka laboraro la beke ena mme o re taba ena eo a e entseng e kgotsofaditse moya wa hae Mathandi Wethupeng o re ho latela tsela eo a hulang ka boima ka teng ka mora ho thungwa ha molekano wa hae ka mongwaha wa 2016 ke batho ba sa tsejwe jwale ena a se a hlola ho sebetsa ke bokulo o leboha ka sa seholo seo a se etseditsweng ya neng a romile ho isa tse boletsweng monghadi Ramokausu o re boemo bo a bo fumane mo ya etseditsweng ka mohau a dulang ka ho bona o re ho tshwana le ha a itulela ka ntle maemong ohle a mabe a lehodimo ho tlaleha Mathabo Chobokwane o se o ka lefella ditshebeletso tsa mo Afrika FM ka sepatjhifono o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ena ha ho letho 665 le ha e se le wa khela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona Maafrika e rarollotse kgang e neng e le dipakeng tsa ngaka ya nkgono Mamatheku Makatla le morena wa setleketseng Hakadi Mamoeketsikadi aneng a belaela hore hona le mmomori dipakeng tsa ngaka le Mamatheku wa ho moneta ka boloi bo ntseng bo tjhesa thepa le matlo a hae ngaka e le hakwela ditaba le fuameng mabitso a yona e kopile hore morena Mamoeketsi a kgobe matshwafo pelaelong ya hore nkgono Mamatheku o ne a entse mmomori le yona ka ha a utlwile hore o belaellwa ho tjhesengwa matlo le thepa ya hae ngaka e re e ne empa e fapohetse ha hae ka kutlwisiso ya Sesotho e re motho ya kena motseng lekgetlo la pele o lokela ho itlaleha moreneng ho tlaleha diteboho hlakaneng ditlaleho tsa bafuputsi ba ditaba ba mo Afrika FM diterekeng Thabiso Tjhakela lepolesa la Hlotse o emetseng nyewe ya boshodu ba tjhelete ya Roaring Lions e hakanyetswang ho dikete tse 61 makgolo a robedi 67 tsa maludi diketsahalong tsa 11 November ya 2024 mme o hlotse ho itefella beile ya sekete o tla boela a hlaha kgotla ka la 12 Augusete ya selemo sena hona le kgotleng le tshwanang tediputswa e dilemo di 77 ya kganyane ha modibo ya Leribe e qoswa ka peto ya mosetsana ya dilemo di 18 ya nang le bokwa ba kelello lengolo la qoso le re ntate moholo Moteba Moqhadi ka la 24 July selemong sena o ile a laela phofu ho mo felehetsa ho ya patsi ke mo a ileng a etswela matla ha ba fihla ka morung o hlotse ho itefella beile ya sekete sa maludi a theohela ka banneng mme o tla hlaha kgotla ka la 12 Augusete
ka lehlakoreng le leng le hana Mohlatswane wa Peka Mmusi le ribe ya dilemo di 28 o qoswa ka ho beta nkgono ya dilemo di 70 mme lengolo la qoso le re Mohlatswane o ile a fihla ha nkgono ka Sholane ka la bosupa la beke e fetileng a mo khama a mo hulela ka ntle a mo hlekefetsa mme o hlotse o itefella beile ya 3 tsa maludi o theohetse ka baneng Masetrata ebile Mpotla kwa usam ho tla le ha pasekamphakham ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la modimo wa sona empa rona ba mo-Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova modimo wa rona ka mehla le mehla mme ke ya kgaolo ya bonete mana ya bohlano momamedi ditaba di fella mona e le ho di phethela ke ho balla bahashana ba tsona BAP e re Kibane MP a itlhalose na hobaneng a hlaha lethathamong la RFP le batweng la Peka baitshukudi le baahi ba Maseru e toropong ba re mmuso o kgetha Nkuka Pere lepolesa la Hlotse le emetse nyewe ya boshodu le letjhankaneng ya Leribe Mementuhumo Sick Transit Gloria Mundi Exaltate Teu ho fihlela nako e tlang haebe e tshu khotso Sepe chemical e polaya ditlamorao o se ke wa kgotha ke lebele mo fatshepe mo robong le tseo ya hao monyaulo wa mafelo a beke ena o fumana botlolo tse 20 ka 1,200 fela ha ile tse hlano tsona o di thola ka 300 fela letsetsa Sepe dinomorong tsena 64001234 ke re ke 64001234 o kula bothata ke mahlo kapa sebete BPO le seng bothata ka mpele alsa manojela tsole sagamesa masapo swekere le mmele o pang o hloka takatso ya dijo o na le kgatello ya maikutlo jwale boroko ke bothata bula mariba wa Omega-Way ke pheko e ikgethang ya lefu la pele ha e bolate le mafu a tieditseng hopola enoa ke bana o fitlhela ho maqheng ba letsetse ho 64001568 yore 64001568 bula mariba wa Omega-Way how long Africa how long re phethele he ba iso nna te Kibane ke re ka mo ga o mo re batle mongodi wa le batho wa Peka number 17 re tle re matlele na hatla ke a re ka disetse taba ena tla re ka disetsa taba ena he ba iso empa re se utlwile maikutlo ana te Kibane re se utlwile ona ka ho ka mona ka ho BAP ba di bona jwang bona ba re hloka tlhaloso re hloka tlhaloso ntse le setho sa rona se emeletseng ka thoko mosebetsi ya mokga se emeletseng ka thoko mosebetsi ya mokga Ntuseng Elizabeth ngwana masopa ke ka wena Ntuseng Elizabeth Nketle le ena re khotso chief of the highwaves ka East London ka mona ke se ke le teng ke mametse hantle ate dini motibanyena o mametse ka kotlolo a le ka Polokwane ka mane Limpopo ngwana masopa ke na tsa paro so bile o phamele medi wa rona ha o jolo ngwana masopa re ke re phethele ditaba tsa rona hantle ha o jwa lo ngwana masopa metsotso nyena e le 10
e mene pele re fihla ho reng ya leshome ke la boraro mme wa tseba ka tlo takolotsa jwale ho ya ho reng ya leshome le motso o le mong ke wona mo tla arwana le wena ona teng mo ka tla o sia matsong a ba tla nka ga le bona ho ya pejana nya jwale gona ka tla be se re kgefugegelene gona mo ntumelle he re tle re mele mo tiro rona go ke ngwana masopa o tlo phamse le tsolo wena ha o se o gotlile ke re tlo kwata bena hantle na ngwe a tjha ke hane haeba mongodi o nkile keto ya ho nkukela botho a se le go re re shebana go tla sebetsa nna ho ya pele ke tse ding tsa taba tse re tlamang ke di hlake hantle rona taba ena e reng e ke hle e be taba e utlwalang hantle ke re ha re arwana mona re be re utlwile hohleng e le mmokotaba re utlwile ho e leng khubu ya taba ena hantle bona masopa go tlile ke o taba ngwana masopa empa tabe e reng tate haeba o sobile o na le botho ka ga lekgotla la RFP ka ga mogao wa RFP jalo o betse o na le botho hape ka ga BAP na tabe jona ha se la re reng ke go hlagohlana wa maikutlo le dithasello
ha re na le o le ka no lang hai ka yo ki ben ta ta kin ka o ti mai so a bo na le tha ta le ya bo na le ti le ka tai shi ka na le bo na ho ba su ku ni so na wi mong bo na bo ti ti le ka ba ti ti se ra ti bi tu na ji ti ki le ka ba se so ta ne ha in le ka na bo dong yo lo ba ti ti ka ti wo na ki ti so ta ti ya le kena ya ya ngala ka ke ko da ti ke bon ti yo ko ne mo yu ya bona ke yo mo ri wa ba tu ai pan ni uri ke ba ti ku ana ti ana na ga ya ta te ni ke yo ba na lo na ra ti kan ni na kena ya ho ke ke se ko sa ne ka ni to la ke je re tu so na ti on na ki ku an ka yo na na ke ti ra ga mo lo yo ban na na ra ku na ka lo na le ke re lên có cá thì ba nó vô gia đình của ta là chỉ mấy cái là những cái hai chuyện kêu mấy cái mà thẻ cái mua là mua gì thì chúng ta cũng mua gì mua sản phẩm một số qua mà đã bị trả là cái ba nó bỏ nó hay là cái ba nó phá tên luônแล้วvề kêu thì ta nó bỏ nó vô ta quan cái ba vô đi cái cái mày cũng mà sẽ hạ hồ luôn kêu cái ta sẽ đi cái này có cái nó bỏ ba chỗ nó làm cái cái nó là cái mà chỉ để na te utlwa ka taba tsa o tlhakisitse re lebile na go ya ona te ke baneng tla o ka gona le o mo sereletse morago ya ntate karena bahwa ada orang yang tidak orang yang tak terlibat itu menjadi jalan ini kalau hanya jalan di kota itu juga ada utuh ini bos sembuh dan kita tahu ya ntate re lebile a go hle molo wa ka mabedi hle shabana ko ke metsotso e supileng ya ka mora hora ya pele re fitla bana ba re metsotso e tsheletseng pele go tla gore ya le shume ngwana masopa nako ha ile tjena re hloka gore taba tsena jole re utlwe go mongodi wa le batho ba lapeka ha o e jole ngwana masopa ha o e jole ngwana masopa he ke re batle mongodi wa le batho ba lapeka re utlwe re utlwisise na le ngolo leo le ngolletsweng mongari ba me le bonalang le fihle wena ka mashome a mararo tjena go dinyana ena ya bosupa le bona le ngotswe ke mongodi wa batho wa lapeka number 17 le buso mosua a go ngwana masopa agar kelena ngwana masopa ke tletse go tla hlakisa tabena hantle na simpu seng khakae ha se ne seng khakae ngwana masopa a o sa fumane ha o sa fumane wa go homo le a re ngudi mata bana ha ona taba ngwana masopa re tla utlwa a re ntse re tswela pele ka ditaba tsena empa taba ke eno he re tla fa mamedi wa Mafula FM o rena te mosuwa ka bena ba hae ona le lengolo leo le ntate ke bane a sa hana ga itse le fihlile ho yena mona mara ke mo prota ba o ne ba itseng wa dithotse wa batho bana ba habo bana ba ile ka sebetsa le bona parlamenteng ya leshome ne le parlamenteng ya leshome motso o le mo ha ka emela dikgetho teng empa jwale ba mo mema ngwana masopa ba gaje mohlomekana ba bone makwatsi a ha fata makwatsi nakong ya tshebetso ya hae ka ona ba ngaje re a bona gona ka mona ka mo a leng ka teng na mathata a makae ho seng re o yetsa ke hore gempe re mo hulela ka gona ka mona mme ona tla hlaka hantle ngwana masopa rena e fela taba tsena
e le hore di re beha boemong ba hore ntate ha so batle botho ba teng ka mo e kapa mongodi wena o keteletseng ka qeto ya mofuta o tla sa mabaka a feng ko o monkela ka boemo ofeng ile ngore mona mo ke dutse ngwana masopa nka nna ka iphumana ha e ba ihle o sebetswa jwalo nka nna ka iphumana jwale se bile ke le setho sa moga ona mongodi a ngolletseng ntate Kibane ke se ke hlahana mono hlepe ke ino ka nne ke sa tsebe kapa mohlomong a re o shebile maputulo aka ya ngwana masopa mme a ikwa tabela ihle ene hle re hloka wena mongodi ona ne re hloka taba ya mofuta ofeng o yena empa ngwana masopa se ba ka so fela ke ama tlatsi ya ka bohlane di boje di botsuwa se re mahla o pe tsa botshwarisa se go tswana empa taba ke yona re hlokang gona a ile jwalo re boela yona mmamedi ke tswa go feta ha re le tshela ngwana masopa re tla mo shaba rona jwale re takolotsa re di ba kae a go di agele o di mo re tle re banna di wa fatse di supa kae ha o be jwalo ngwana masopa ha o be jwalo ngwana masopa re ya ka mang ka maoro la mongwe mosadi wa di ikalaneng ha mahale maseru o re o hlokomedisa Basotho ka maore lamo a ntseng a honya le ho mmetsa ditjhelete tsa mafutsana ka tshepiso ya hore ba tla fumanela mosebetsi wa malapeng ka Afrika Borwa mmamedi ko re bua tjena ke a hopola hore hona le mme mong kae mona ana ga o ka tofta mathokwane mo mathokwane na masebueng ena nqa tsona tse yalla seboko sena se ha isale ka ke go tla ba hae ka mara rona ha ba re khotala tsone ntse le go ya mapoliseng fitse tabena e hlakise mohlaka ngwana hae ya dilemo di 12 o tsamaileng le mahaisa mo mahaisane wa hae ntle le o tseba wa hae ntle le gore o ile a morerisa jole ka hantse ya matha ka manga sepoliseng ka mane e ba hotswe ngwane no ha le mo dikelo se ana le qeto o se a ena le boikarabello se tsa qeto tsa hae na banna jole re bua tjena watho a ngwana o tlaletsetswe ha tse mo a le gona teng tsalla o ntse alla ke bua le wena tjena mme tla ba tla tabeno go tla tsene le gae ka sa ka bolela gona na ene le gore a ye ka boemong bofeng le bofeng mo bofeng tla enka mono a se a go tlile teng ke se ka ga itshosetsa ba hae so ngwana masopa mara wa mela na ne la tsetseta mo Africa FM a go re fe ke me matebo a go re feta bena o kopane jwang le maore la moa a marangrang ari makgolo a mabedi ke a nyeo o ka slope makgolo a mabedi a maluti motho yena o mo tshellang mabitso ya hlale mang matsiriso mmatla
malwetse a neng a roala yaba ka moraonyana ko moo ke mo romella hantle ke la ka kopa bana hore bana ba ntomelle yaba ha ba qeta ba mpha ke romella molaetsa o mo bontshang hore ke fane ka tshebetso yaba ke mo romella melaetsa eo yaba o fihlela ke yaba ke ba anetswa yaba o sa tap tap sehlopha sa tap tap se ngotswe man hlopha seng o ntse se bitsa ka lebitso la matriso mmala o tshidi so nna ne ke tsika ha ke ntse ke ha hantle ke ba ditse ha ke tsile na ke sebetsa jwang ba ntse ha ke nna ke sebetsa jwang ke litse ho mo botsa ha kana ha a le mona sa nke ke ba ke nna ke sebetsa jwang ha mo sebetsa o sa ha ka mona o di ne ba nna ke sebetsa ha o ta mpolella o kena nna inbox ya ka ke tsile ka bua ka ke tsamaya go bua jwang ke le box la ira le kunutu ka le kunutu nga mane kenta te ka le a ge ke ba jwang ka ne ke la nna ka etsa jwang ha ntse ke bona go tsa ha mosebetsi wa ditsa ke neng ha o ntse tsala taba tsena ha ke ja khala ne go ke di ha ke so fete kgwedi ha ke so fete kgwedi ya ndati ebe ho fihlelletse eba ho na le mosebetsi o sa mosebetsi ono ho ho batliwa motho a se sebetsa ha de ke go batliwa motho a ka era ke kena go lela ke go ka se ke ra nna ke go ka se ke ka nne ke bona gona wa Afrika borwa gona mesebetsi ya ndati ke gona Afrika borwa ya ndati ya ba ha dimelana le yena hore a ke ka o fa mo gotsa motho o go buile kan ko ke ka mphadi a mphadi mo gotsa motho ya ba ke bua le motho ene ba ga go nna ke tsantsa ne ke le tsebe go na le motho ya ntse ke ba go di ka le ke ba ke ka go bua ha ka re ke ke mo le bele ke ka nna mo ke ka nna ka jwala ba uta a nda e bala ka ka ke dile ke ba tsine ka sana le ke ka nna ga tsine motho mo diela ka ne ke bona asa an bala le ka 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 ke le nna ka ne ke ba bua ha ka ke ba o mo kwele ke ke bona na ba go ke la go wena na ka ne ke mo ke le jalo ke na ha ke nna ka bona ba ka ke le ke le yena ke mo ke mo la ija ebe motho ena ha a ga le mo ka ona wa ka fanta o plastela o se ke le yena ke ke na le ke a ga a go mo kwele ke go tsine ja le mo ka le ke mo kwele ka ne so on peut pas dire mais ke di le go ha le se a ga a se ka ba mo ka se ile ke le ka go ya kena ke kopa se le go ke bone se mo tsaka na ga ba la ni ga a ka fela a ka ka le ko mo how o se itse gona ga mola ke teng o se a ke gawa ne ke ne ke nne le jalo ke ne ke nne le jalo ke re ke ke lo ke ba ke mo le tsa ka wa tsa phone a ne ke a ke se go ba mo se ke ha ka la nka ga bela ga ke le o la sa bontsha go to se se ga se o la je ka o nje ke go ke ne ka mo le tsa ka phone na wa ke 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 phone la ke ne ga na ka ko le ke ke ba ka lo bona ke o je ke mo la ita ke le ke bona o sa ba ri ke le ke mo mo o ba ta go ke le ke ke le na ka o a re na ka na ita go ko ni na so na ke le ke potsa go ba le nne a sa le bogale ha ka la sa le ke ya ka le bona ha ya le nna ke ba teng ke na ke le da ntse ke ka ke ya le ke tsere ka tanga ga le o ke tsere na kwa nka ga ngam potsa go na ke mo ke ha o ne go ba le mo tsa tanga ga ke le a na ne ke la ka ga ke ha o ne ha o na o mo ba ka o ni ke ha o a re ke na o re ke ke jalo a bona ka ha ja ke ja ngona a bona ke ka ka na ha o na ke ha o ke na ke 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 bona ba ke ka ga ni na o sala na le na ha ka ba ke ya le ka ne ke mo la teng le ya ba ke ha ntse ke ke mo la teng le ke ka mo la ta o ba ba la tsa ha ka ga ke ke bona ga ke mo la mo ke la ba ka mo ka mo ke
ke ne ke na la ausi wa ka ke na le mokgotsi wa hae hape ke na le bona ke re go mokgotsi wa hae a motho ena e ka re o bona ga ke batho ba dikgotsi ba rata go ba a go mo ke tsene la ka mo le go mo le go ba ke le ke re na ka ela nena o mo le ka mona ka o re ke ba ke le ke ka ba ke le ke ba na ela nena o re a se ke le go yena ngwa ga a ke nna na sa ka ga di go ga na sa e bala fela e fela sa sa ke le ile nena o mo le ka mona ha nena o mo le ka mona a re nena o batla a ha lo batla mosebetsi yena o fa ba mosebetsi ha ba ka ke ka ba nena ke rata go ke magolo a mabedi a maruti o ya nta ke ko ba sa le nta ara nena o go ke yena a ne tere te ke na le yona e re o batla kana ke ko pa go ba bua le yena ka mela e tsa ke ko pa go ha ba o ke mpha mosebetsi bon pedi mo mo go e le ke 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 ka ni ka go mela mo mo go tsa na a go mo le ke go go o mo tsile mo go ya ntsetsa a mo tsala ile ke kwa ka itsetse a mo go mela tsona ja le ke era mme ha ke ka ba di ke mo go tsena so ke ko ba go tsa ke rona una lo na mo tsetse na ke ka tsaka ka go fa ke ka ka fa ke ya a o ntse di ka di taba ka ha di ka di hana mo ha utlwa mme a di jala ba o sa go fa mme na a ka ne ka mo fa ke ne ke batla go di botse go na e shile na ka me ke na le mosebetsi ba ha e ka ba ha ona mosebetsi o batla go nna ko fetsa ke ke tlo ka ka go dikela ba ga ke ba go nna ke mo mola go ena na mo tsa fela ba ka bona go mapa ya yo ila ka mme na ke ya go era nne o sa di ka tsakola di mo go teng ka telenyana di tsamo no a mo sa a di tsakola di tswa mo nne na go o sa bona di mo go teng go a sa mo jetsa go ena a tshabele ba polisi ha go tla go tsama ya mapolisi ena o dula kae ha ke ne ke na go tse kae mo ma di tse le 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 di ra teng go ena o dula kae na mo no go tla go tse polisi ke go tla ke ka ba go ka wena ke tse tsa di tse ba ke tse bona go go di bona la o ke na ba go na le mosebetsi ke tsena gobane e ke ipotanyane ke gona ga o gona le mosebetsi e ka ga ke o botsa dipotso tse ne ke botsang tsona tsa gona o so gona le mosebetsi ke wa o kgenelang ga di ya ntse e mo tla ba la mosebetsi gona di nomoro tse tse o ntse tsone tsone go romelle tšhelete ka tsone ga le mo di sa go le a ba bolela ka gore bona ga thabe maponesa a ba mme no mo ke tsa ya putala tsong go tsa putala tsong ntse ke ma batho mo nka ditšhelete tsa bona go na le mosebetsi a ga tsamaya go ba jetsa ba tshwana ga ba putala tsa ga ke ba thadi tsamaya ya go bona ke lo ba jetsa go ga ke ba thadi le nna mo na mo tsela di le yona maponesa nyana no ga la ka ka lona ya ga ke na le le ya hai ba go le ka mo e nne mo tsela ka ga go mmele yona ile ba nne ke ba ka go ke putala tsong mo ka yona ke shaisa mme wa ka e bona dale nena o petele ka hana le na sa go ta ba se di tshege tsala go e sa bo etsa lo mo ha ba ka ntse di tsela ka o di ka di tshege mo mama se na se ka ka mama ne di mo di da le ne ke e no bua ni ke na ke kwa di le ke na ha fanta ke ni ke di bua ka ka ba ni ke ke e ne se ya ka ke ne ke ka di mo ke ha ka di o tsebe yo le o tsebe le ska we ka di mejel teng ha ke tsena mo ke ka bona ka ga ngwana nyana we ne bona le mo ba mo tsena ka patala le e ne mo le sa le ne be le ba di so nena ke na jeng an ka dima tšhelete eno e ke neng ke mo ipakela ke bona ka ka nna ba o ile go neno ka matlhika a bua le yena ka mokgomi ka tsela tse ke 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 mme wa mo jetsa gore a mme tšhelete o na e fiye ke nna ke mo a dile mo na go ka a phale a o le tseka yona a ke tsere go na ba o ile jang ke le bona ga mo wa fela go ka nna ba go etsa ke ke tsena ke ya nta ke jale ka nne tse ne ke tsa mo Afrika mona ka yona le ke batla go ba se go ne ditaba batho go tsela ka kgale ngwana le tsena le tsena go le tsela o nna ke go ba di le go ba tsala di a ba ntse ba tsaitsa le tsele di mona ba ga yana le tsele ya tsana ka tsele ke go tsela le go ba nna ka le batla go ne tsana go go tsena ka tsela di tsena le la tsala ka mo go a neng a bua le nna ka teng ke ne ke tsana ga no go nka ke tele ke ke ga di le jwa ene ka mo lo ka se 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 ne ka e sa ntse ka go o na ntse go nela mela tsena ya ka a je ka batho ba ka mo ba ba ntse ba o ditsang ba buang ba ntlela ke mo tshamo di a jwa jwa nna ke ke nana ke na le mo tsena ka kana kana na le ke nana go ke manga ba ke ga nna tshamo ke di go tsene tse dialo empa ba bang ba bona ba khutela go nna ba tsotsa ba bua le nna ka mona ka le ke ba nge ka go le la mo tshamo
bathabile hantle le mona o le motho motho mai tse o tsena ke ke ntse mo ka po la ita ngane ke tsena le ka fela ke fumane bo mme ba ka bantana fela ke kopa go ke ka bua ka bona go bana ka go mo ha ba tsitse ba ke ke e go tsetele e ba ka ba ntse le yena ka bo le ba tsenele ke yena anda ke ba ka fala ya ka lo ha le mane then ke go ka fela go mme batho ba bangata ba mo tlhokomele gobane ke itse ka re o kgona go thusa ba o na le mesebetsi e ngata le ka etsa ka mona ka go fumane bo mama le mone go ba le fumane company e go tsena ka motile bodulo ba tsela go ba le bodulo go na le ntho tse ngata ka di buang tse ka gore a go hele batho go ba tshabele thuto ya bone se ka ba teng le nna ke wetele ka beng le ba ne ke bona e le mne ya posta mesebetsi na go se ke nna na ntse ga se mesebetsi na le se ke ka ke bona ile mne go le la ke di ya lena ke kwa le nna a buang hantle a sa bona le ka re ke nne a tsetse ke ke nne ka ke a ke go ke bone ba ke 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 ena mmele gore ke matshiso mmatle a go ke re mmatle a tla ikarabella di metaba tsena tse buang ka tsona ba o sona le motho mong e ke bana taba ha e ka mona ya reng ke moleboheng mafunyane ntakatsane mogeseng o re o maletse hantle jalo re hantle tlhokagalo ya mesebetsi e etsa batho ba tjena mme Matebo o bua ka wena hantle o qala go sebetsa ka di-agent na o a botsa gona o qala go sebetsa ka di-agent ga o qala go sebetsa ka di-agent jale ore ya pele o tsebe gore tshedi o mmitsa tshedi yes o batlela batho spane ke ka mangotseng but mohiri wa ikgethela o ka se kwatele go se thole mosebetsi ka beke tse pedi o ngodisitse a ke re tloeleng go senya kgwebo tsa batho o tsho jwalo lerato ha re tle lerato le rapolao o re batho mmetsedi ha se yena a hirang batho client ke yona e ikgethelang motho ke tshepe ke tjeka tshepe o re o ka se patale ka beke tse pedi ebe o lebella go thuswa o na le beke tse pedi o sebetsana le ena mme ha re so ka jalo o tla tabeng e nngwe ha re so ka re bua gore na o na le nako e kae beke tse kae o sebetsa le ena o itse ke a gona ke nako e kae o tloga makalo a kgwedi batho bana ba bararo ba se bana le beke tse pedi tse ba buang ka tsona ka tatellano mme a mpotsa gore na jwale o na le tabe e nngwe jwale ke sa e utlwe empa ga ona bothata e re le bona kwa gago ke re batle mmetsedi mmate ke nagana gore ntho e ntse nngwe keteletse ke bala kgwao ya gore e ka nna ba ke a mpatela mosebetsi e ka nna ba o ka mpatela ke yona eno ya gore ke bone a sa buile nna gore nna le ena se sa tshwane le pele ga ke ke mokopare ke kopa gore a mpe mosebetsi sentle ke mmona ke bone taba tsa ka le ena ga ke ka o mofa tšhelete tse di se ka ona mokgwa ona o ntho e ntse gore ke be le kgwao ya gore ga a fane ka mosebetsi mo ke na o fana ka gore ga ke tsebe gobane nna ga se ka ba ke ya go yena ebile a ke shebe le mokgwetse mosebanyeng ka gageng o la kanke gore o fumane mosebetsi tiro fela nna kgwao ya ka e mona ya gore ke itse gantle ke bua le ena a bona e se le motho a seng a sena thaselelo go nna jalo ka pele ga ke mofa pele ke mofa tšhelete e ke mo fiteng yona ntate wa ka bothata ba ka phoso ya ka pelaelo ya ka ebile gona mono bona gobane ga go lapele ke mo fa tšhelete ka gola nnema ke dile le ena nako e telele ke na le nako e telele ke bua le ena ke gola ntho ka tsane dikgwedi tse ka bangwe
bohlano bo dikgwedi tse ka bang bo tshelela ka bo feta moo ha sa le ntse ke mamela tse ke bualela ke mmona mo Facebook tse ke mo ikanela ka ke re kopa mosebetsi a ntse a njwetsa a ntse a mpha ona o sebetsa jwang ke romelle tjhelete ke etse jwang ke tsela empa ke sa di etse ntho tseo ntho eno ke qeta go e etsa gona ke tsena ka ha e shetse le ke pedi bo mo ba buang ke entse diteng tsena tse pedi le teng ke le gauteng kwana ke le ka se ke le bana ke bona gore mosebetsi ha o mo nnete le hana teng ke rata a go mo ke le tsena mme ba kgale tse bua le ena ebile ke a gola le na go ne ke bua le ena o la ba mo fola go wena o dula o ntse ka tsela ya mešhena le mešhena ntse go tseba o dula ntse ka mešhena le mešhena le ka o mpata mosebetsi o etsa jang empa se ntse go laela tsona go di etsa ha o di etse o nkutlwa ntate wa ke ka tsetele ke mo file tšhelete ke re a nka mme nka tšhelete ke eno o kgone gore bothata ba ka ke ba gore o file a bua nna ke utlwa ka taba o hlakile ha se ke rapeta di fela ke le bona kwa hao ya le bonta wana Masupa Re bona ka mo tsa mo. ke shebile ka mo Africa Radio Television ka mona ba eso batho ba na le maikutlo ke motho ya bitswang e re tle ke bone na ena ke manye ke re le buile monyane ka mantshebo ka mane o re motho a batlelang batho mosebetsi o lefuwa ha motho a sa kene ka hara mosebetsi e seng pele a ke ya mo tsebang ka tinga ke lena e hlakile hore ka mo a tsebang ka teng ke ka mo a tsebang ka teng ngwana Masupa a go batlele mme matshidiso mmatle nne ke a le mo go batho ba ngata ba mo tseba a engwe ya ka mo ke bona melaetsa ka mona ka mo Africa Radio Television ka mona ka Facebook go bontsha re ba sentse ba sebetsa le yena ke batho ba mo tsebang tla a hlakise tabena ya haile mme Matebong Mariti ngwana Masupa so tlile le yena ngwana Masupa sa utlile ka sefuwa fatshe o tla gutla a o so gutlile o tšo ngwana Masupa ha o so gutlile o tšo re tla utlwa la ke le feng ba tla re jwetsa ka nete ba tseba mme matshidiso mmatle ba sebetsang le yena ba sebeditseng le yena re tla re jwetsa taba tsena ka ofela mme Matebo yena gore a nna ke bone ka ha re sebetse hantle jole ke re se ke ratile le batho ba ntseng ba ngwana ka mono ka mo Africa Radio Television le wena o ka ikgla ka mono wa akhla wa ha o mona ngwana wa ka wa ngola ka mono re tla bana re tla re bana hape maikutlwano a lona ka mono ngwana Masupa mme ke mme matshidiso mmatle o bua le moga hlalle hlephe re tata o bisana jalo le mme Matebo Mariti ya seboko ka tshebetso ya hao tje ka ke pere re ka hole o batlela batho mosebetsi Africa Borwa o batlela batho mosebetsi Africa Borwa o re o lefile hodima a lefile aj ha fumana mosebetsi ke ya pele ya bobedi o so sa bue le yena hantle tje ka ono bua le yena pele a lefa a go hlalose taba ena go tlo bona o e be a jwang wena kapa o tseba jwang ka taba ya hao le mme Matebo Mariti a re shumene metso mehlano
motho a tlhokang motho a thusang ka thuso ke tsana ka bomme ba bangata ebe motho a jalo o tla ikgethela gore na go latela ditokomane tsa bone le gore na o na le nako o na le tsebo e janyang mosebetsi ba ipatisa le ntho le ka teng jagola le dinete tse ba di sendang ga ba tse ba di romelang tse ba di romelang ga ba kopa mesebetsi ba tšaba ntho tse kang teng mme jagola ke ntse go tlhaletse go bonne gore na ba ka romelela dinete tse le tokomane tsa bona tsa go kopa mosebetsi lekgoa le leng ke fane ka ditokomane tsa bomme ba akgamme matebong go la bontsha a na le thagasello hodima mme matebong yaba ba ntse ba buisana mo mme ntse ba buisana teng go fitlhelela lekgoa le na le ka le se sena thagasello ga ke tsebe mabaka a entseng gore a qetelle a se a sa thabele mme matebong mme le bommeng bao ba ba le se ke faneng ka bone ga ona a alama yaba ke go nne matebong ha e le mo monga mosebetsi ke ka ha sa o kgotsofala o tla tshaba mesebetsi e mme a ke re bekeng yona eo ya teng eo go lagatsa ga mosebetsi setorong go nneng go batlwa mme a tlhaisang e le gore go batlwa mofaka a gaufinyana le mosebetsi mme matebo o la romela ditorono gae ga di romela ke mo butsitse gore nne o dula bokae gobane lekgoane na le tlhoka motho a gaufinyana le mo yaba o re ke kopa tshwarelo mme ne ke sa utlwisisa ke mosebetsi wa bobedi yaba ke mono ga nka batla setabo lekgoane ke la lesotho mo ke kwa ditoria ke sebetsa ka batho ba gaufi teng jwale ha o rona o dula kae a te motho a dule mo ma sebetsang jolo ka ga ke tlalotse ga go na le makgwa a batlang batho ba ikgethela gore na ba batla mme a tlhaisang kapo a dulang mosebetsi o wa bobedi go ne tlhokwa mme a tlhaisetsang gae e leng gore go ne tlhokwa motho a tsela setoreng yaba ke tlhalosetsa mme matebogo mme mosebetsing ona o o batlang ga o tlo kgona go kena gobane o dula gole go tlhoka motho a gaufinyane ke gona go kua ka leng beke tse pedi gona ke mana sebetsana ka ga beke tse pedi ka mme matebong go lagasa mosebetsi gape wa boraro ka sesothesane sa bomme bankeng ba batla mosebetsi mme matebo o la a romelela ditokomane tsa gae ka nako go ne go batla mme ya dilemo di 35 go ya tlase mme matebo o dilemo di 48 ka bateo fela mme matebo ka nnete mona di mosebetsi ga bobona nako e ne o se ka o fela ga go na le mosebetsi ka sesotheng o romela ditokomane fela o sa sheba gore na o kgona gore o kenelle batho bano kapo o romelela fela ka bane matebo o kwatela taba eno ya gore ditshio jalo ke yona ntlha e tsaitseng jwale o re o swebile o mo ntshitse ka ga sehlopha ga ke a ntsha mme matebo ka gara sehlopha mme matebo o ntsa le ka gara sehlopha sa bo mme ba madediteng ba tseng ba le katlong ya mosebetsi ga ke so montshe ebile ga ke na lebaka la gore nka montsha ntho e tsaetseng ke ya gore fela mme matebo o ka moga gore ditaba tse kao fela di etsagale ke buile ka gona ka setso ka mono gore na le taba e itseng le e itseng e tsagang mo Afrika e tswang go mme matebong yaba go tsaga mme e monne eo a ditaba tsena tsa mme matebong di a gobane tšhelete eo a ngodisitseng ka ena mo go ngodisitse ka matsatsi a tshwanang ka ba ka khutlela morao ka sheba ka fumana gore o matsatsi ana a ngodisitseng ke matsatsi a tshwanang mme matebo tšhelete eo ya e sebedisitseng moo ke yaka eo a seng a sa arabele melaetsa ya ka yone mme matebo ke mme ya ka ratanang gore ntate tlhaoganka kaka moo ka tla lemanedisa melaetsa ya mme matebo ke lona le tlaisa ka matlong mme aka
nna ke a leboa sebopego sona se ne la leboa a o tlaiseditseng sona gobane le mmogo monne re le teng monne re maketsile mosebetsi mme batebo o tlile a o thuse e le go nna ntse a tlo kenya ka gare jale ke makala ka tete ke na le bonne be bang ba ngodisitse ba a sokang ba re ke badile gao gobaneng ga ga bonne ba o botlhe nka ka kgetha go ja mme matebo ke a kgona ke di na le bonne ba le kgolo go feta bao ke ba thusitseng ka mosebetsi bo ke sa batlang gobaneng yena ke tlameya gore ke buse ka tete mme a utlwa fela gore ka tete di sa buse Jwale ka ha o tlo ka ndihlo se a phamise maikutlo jwalo o tlo sebetsa jwale lena utlwa ka ya ntimela gobane jale utlwa ka mme matebo wa dumela gore tšhelete yeo a nna patetse ka ena gantse ya gae ke bona ka go botlhokwa ke se mmeelwa a reng tšhelete ke ya gao ba mme sena matebo wa dumela go tšhelete gantse ya gae ebile ke montsha ka setlhopheng sa bomme bano ba a ke le tšhelete ba sa sena tšhelete a ikereseditseo mona masopa ona le taba re a rwana le mme e nngwe ke a gola e mamedi ya ka batlang o e tseba ke ya rona kgwebo ya hao ke kgwebo e ngodisitsweng ka morao ke lebile haholo ha ke tsaya bona le ntleng o ka reng sa letse morago kgaisedi ya ka batho ba ba gologara le bakane ga gologa ke tsa dilemong tsa mme matebo le nna ke tlaga ke botile mogolo tlhobane ke ke na le boikarabelo ga go na le ditaba tse kantse mme matebo o mogolo gore o na ka kgona go ngatanela kapo a botse motho e mongwe wa bogago gore a ke bona matshediso a le tsena a ditsena o ka se kgone gore o kene dipakeng ke teng ga tloa e be wa tsamaya o tla tsa le moyeng wa utlwa ko bone go tsenya le bitso ga e ba ke sa tlo kgona go tlhalosa lekagore la ka wa utlwa batsane ba tlo kuka ke le motho ke itlwa taba tsa hao mme ka tse tlakile a re lebile nako ya hao ga kopa go kwalle mohala ka nqa ena ngwana masopa kenya kerege kenya kerege ha o jole ngwana masopa re a kenya pekere tjena e batlang le bodimo jwale e bobebe re lokolowe e tle se re tsamaya ka lebelo le bodimo haholo ke hlaya ka nngena re tlabela re gutla ke hlaya ka mmarakeng ka mona hlaya ka mmarakeng ka mona ke nke hlepe chemical le omega oil tle le mono ya ba isuke ke taba tse ding ga tla di bua maheleng ya rona kapa o kene le tepeng la ka la Facebook ka go le sala morago he ka jeno kena le tepeng la ka la Facebook ba bahlano kapa ba bahlano ba pele e mo le mong ke a tseba rona o tla iphumanela eng ka bo jutse ba bang ka mo tepela ka la Facebook ke morago hlepe le sale morago o le rate ke morago hlepe le la Facebook le ngwana masopa so go tlile ke botla ha o le jwalo tabere ke ra ngwana he mamedi ngwana masopa o qadile kae ngwana masopa o qadile kae ngwana masopa o tlile ka mme ka mona o ka ga o botse se le moya keng e re o beile modumo mo di ma tlosa modumo mo di ma o be a be tsebe o theotse modumo mo di mo ke a o nne pa etsa le tjena mamedi wa Africa FM mo putela tsi wa Africa FM botla bote mangari tshitsanyana dianye o entse rata wa heno ho matlo hadi wa Maseru East hamma bathwana Maseru ka ho morekela dia ka maleng ka labraro la beke ena mme o re taba ena ya ai entseng e khotsofaditse moya wa hae nne jona ka se go wa moetse tjena
ndale tanya o dula bothabotse kwana hole o tsebile jwang hore ka tihlele phako la hao le ya uba o phamisele ntho la hao hore o fumane o le boemong bo ba bophelo bo o nkana go mohlolo haya o thatafallang go ho beya bohobe tafoleng o ile wa etsala jwang phamisana ntse la hao hape mme phamisana ntse la hao molekane wa go hloka etseng na wena o sokile a tshwarisa matso ka morao ho mo e le gore ga re bua tse o na le bothata ba mangwele le maoto ke serane o ntse o kgona go tsamaya o se o tsamaya ka thata re utlwile gore kanete o reketswe tsena tse yang ka maleng le ha mpho sa phetlomeno selo senyane a se fete molomo bonyane di tla o tlhoba nako e kae ya bekeng tse pedi o dula le mammo bana ba hao ba bararo ba le mo dikae le 19 ke moshanyana ke ngwanana ke banana fela na ba ntse ba kena sekolo ka o fela bona yo a le 19 o balang o etsa grade 11 na o kile wa kopa dithuso mo kgethwa kapa makhanselara wa hao sebakeng seo na o ile ka ya ka le mola ntsetso-pele ya setšhaba e le o bona gore mohlomong ba ka o kenyeletsa lethathamong la batho ba ne ba golang ha o tsebe methati empa ha o kile wa kopana le mokhanselara wa hao kapa ena mokgethwa a ka ba o file tataiso e hlakileng ho feta mang kapa mang ba amane le wena ba kae o thusetsa maemong a aje e re ke dielle tabena ka hore wena ke eng o ka hlokang hore ba medi mohlomong le bona ba ka bang le thasello ba ka bang le kutlwela bohloko kapa ba ka bang le hona ba bang ba ka nnete re tla ba thasello le utlwela bohloko fela re sena hona hore re ka o thusa ba o thusa ka ngaholo le dula ka ntlong e senang le mati hewan ho la tsela nonga le mati o le fedile ke ntlo ya bolo bo bokae ka mo ditlhano
jwale ke ka more ke le matile tswelelang ka ntle le go nga leo ke boemo ba le matile le tlwaelehileng e se a mo tla fumana jwale ka a bule a habedi ko ke le matile tlwaelehileng fela ke le matile tlwaelehileng jwale taba kgolo ke ya go fela ba o thuse ka tabena ya le mati ko fa monyetla go bue le bona a jwala go bue le ba mamedi ko ba tshwetso gona mohlomong ba o thuse ka eleng se ke utlwe tabena ya le mati sa ka ntsa puo hanong ha e ba le teng ga bona puo re fete le ngaing phamisa ntse la hao o bolela nga o tsho jwalo tsona fela ntho tse di kopang mamedi mona o thuse ka tsona o itse o phela maseru eastimo mme re bile nako a hao ngwana masopa a ka telepeng re kwalle mala ka moo re ngwana masopa ha re kwalla ka ngeno le nna ke hlaya ka mona ha go inise re hlaya ka ngena he e tla ga o khutla o tla so khutla o tsore nda tete tsanyana te ai Hlephe chemical e bolaya ditlamatlama o se ke wa kgotha beke le beke mohlwatshepe moroboi metso ya difate le tse o sa di hlokeng jareteng ya hao monyaolo wa mafelo a beke ena o fumana botlolo tse 20 ka 1,200 fela ha e le tse hlano tsona o di thola ka 300 fela letsetsa Hlephe dinomorong tsena 64001234 ke re ke 64001234 o kula bothata ke mahlo kapa sebete diphio le seng bothata ka mpele le alsa manogelato le sagamesa masapo sekere le mmele wa pang o hloka takatso ya dijo o na le kgatello ya maikutlo jwale boroko ke bothata pula madiba omega way ke pheko e ikgethang ya lefu la pele ha e bolate le mafu a tieditseng hopola enoa ke bana ho fihlela ho maqheng ba letsetse ho 64001568 ke ntse ke le ka ga mosebetsi ke lenaneong ke a be re bua motshehare kwana go sane go tswa bosiu kwa
e re utlwe ngwana masopa ke o a gutla le yena ngwana masopa o ntate a go di tla di felle nako wa bona le yona ke ile ntse ya tame che ngwana masopa ke utlwa ka ganete o di beile na le pumpi le bona le pumpi ngwana masopa a go tsheme ke utlwe ntate Ramakausu o ile a fitla sebakeng seno mme a ke a re be go sona re tle re tlo rena e ba ka nete boemo ba boneng ka monna bojwang ba go re a re be ka mono ngwana masope a ka re be ka mono ngwana masopa metsonyana le shome le metso mehlano pele ka gore ya le shome le metsong o le mo le ngwana mo re tla arwana le wena he mahaiso re tla arwana le wena mo ngwana teng mo ke yana mo re tla arwana
jole re se ronela baba ngwana masopa hiwan ngwana masopa le yena ke yana ka nna yane o tlile ka sefuwa fatshe go tla ya ngwana masopa nako ya dumela go tla ngwana masopa a ga taba tse ngata le ntate ka mokausi ngwana masopa ke gona taba e kgolo ke ya go fela ntate ka mokausi ga wa moela wena o bile sebakeng seo ntate Phumpi o bile sebakeng seo o le letsola ntate Phumpi hamme ka mo ka Maseru East ka mo ha go re benda ta go qoqela na o fumane maemo ile afi ka mo ha go re ise mo no go re be teng go tlogona maemo ke afeng Jalo no ile o isitse mokgwa wa dia ka maleng o fitlile maemo a re jwang teng ya dia ka maleng
Nakaka yun na yun. Kaya yun na yung buhay yun. Michelle mo radyo mo na namin niya ay yung po lang yung sabi ka ba ako umitin hawa na hindi ka ba yung porque tamu ng out money and manana mo pa yung mga sabi na pawan tayo din ang lugar mo mong tiniro ko lamalo itawo ang sa putarannya po lang yele lugo porque tamu ng tawal yan arriba de más cada one ni ya na será no pues yo voy a decir que lo que estamos para la a vos se van a dar la será baja mi no va a ser la buena agua hey nataka mkausikia kile bidii hata la sound that kale wana ndio mkaus wana mazupa hago boso sheba na ana tsama ile tsela mfuta ofeng ine wana mazupa renge ba bedi ba bagago ge arwane renge ba renge ba bedi ba bararo ka o perimwe robong tharo ba bedi ba bararo fela re arwane le bona je ka sontso bona rona ko ha esa re le hlakong na rona ka pono re badime ha bo jolo wana mazupa mamedi dumela ndati na ba ya le tawana na le na le tawana na le mabitso a fele se tawana ma ya boga tawana Tapi ndama kiwase abile mamela duku akabanda mama. Kando to auto mana botata ola auto ta. Khale wanda te me wate bo tu bel mamel. Mo Afrika khozo. Kina de mawgai? Na de kanu. What's happening? Kaore abusilela. Ase aisa na mogosi na dikitsi bizo no go pa batliso.
ya lefelelwa eno ntate ya lefelelwa legolo la maluti ena ya lefelelwa legolo la maluti le jalo o moeng ndadi ke ne le tsola le fane ke nkong ntate a joye ka le teng ya tebo bua ga ka le teng ma tepo ma tepang tshedi nna ke ke mme matebo le matshediso mmatli o le ba diso mmat wa tama biso madagu ga go nyatsa mme matebo ke tsaya go mme matebo a dile manolo lo ba ba re ka bodala le tlhoko ha o lo kopa ha o tsile na o ta thusa kapa ha lo thusa sa o lo kopa go ba o na le bophata mme ha motho ha mo kopa o lebeletse go ya ke go ya go thata ba go lebeletse go thusa empa ha se ka thata ya go ka thusa ya ke tsaya go motho mo kopang thuso o tla o thusa a je ya o thusa ha ile jalo ke sa go kopa mollo ke lebeletse le ke sa ya mpe mollo wa ilo mo kopa empa a tsamse kapa o tsa ka nako ya tsamfa ka yone yo ka bona go kopa thuso ke tla le manello ke bana mo tsa tsemma ke mo kokoma ke mo kokoma ke a le bwantate la nna tsa mo kana ke lo ya sela ba di khomandate o moeng mafrika nda ke sa tsama kana mme ko matsholo maske go matsholo mang ke ba ka ya mana ho nta tsekiba ga go bonolo go nta tsekibana a amohela go se le RFP gobane o ntse kene sa setso sa DAP ka parlamenteng o iphatlalatsa le go amohela o ikamo a botlhoka mane ka parlamenteng jwale RFP a sa hlokomele gore ntse e kadile ka ga RFP ka ga le batho ba la peka gobane peka e ka le mokgetho wa teng jwale haeba ntatekibanne wa ya mongodi wa le batho ba mo bitsa ba ile sebetsa le ene empa e na le mokgetho sontse bona nako e ka nna go tla etsahalang go batho ba bang ba ka utlwa e ka ke nthenke ba e thabile ba e otela diatlasa kore nna go nako e kang tlo ba fisetsa mahlomola and go tsitsinyega ga mokgetho ga go ame le batho ba le leng o ka tswa fumana mokgetho o ga tswa le mabateng a mang ke gore na haeba ntwa e setse ntatekibane ka gara mokga wa gabo jwale le mola maa yang teng e ntse ilo ba dikgolotso le ditaba ka lebitso la gae gape empa ga re itseng diholeng mo di ka bona motlhakothi ke a leboa bona masopa a ba fe dinomoro go tsamaya ntate nako e seng o leboa ngwana masopa mameretlhe o sa ntshwana morong ya ka ya tshelela nne ga o letho nngwe pedi tharo nne o tla mfa ditaba mono he bagaeso tsa metseng le metsaneng gotlhe mo o leng gona teng ke tshelela nne ga o letho nngwe pedi tharo nne tshelela nne ga o letho nngwe pedi tharo nne kapa o ntshwareng ka sebedisa le marangrang ana Facebook ana ke phela ka le teng mono la morago hlephe ke go sa le mogao le gate qepheleng o ka nyetsetsa ka mane ka le konutung ka mane ka le bokseng ka mane ka inbox ka bua le wena ka mono ha ona le bothata le hapo le bo o ka kena na mono he Facebook nyino ma ga o hlephe mono qepheleng e re a se ke tshilo yo hleke go bile monate o ba lona ka neteng go tloa mo re tlile ngwana teng o fitela mona mo se kere ka neteng re ema gona teng re beya khutlo e kgolo haholo le nanong le na tla tsitsita ha ebe e tshogotso tau bona go mla ke go tsofa ha shiri ba le ka bua mme ka fa ya bolo mo ka fa ba go shana ntse sa se tse it's how we yeah and to video ala mo tmo shebi and la classe encore it's a